Igrati košarko na morski gladini na zato posebej prirejenem splavu je bil za večino nekdanjih košarkarjev izjemen in neponovljiv dogodek. Spet sem bil v Ruki, recimo, spet sem bil tam mal, lep občutek, lepo je vedeti, da stari kozli ali pa legende še zmeraj znajo igrati. Mogoče tudi malo simbolično, da smo se malo manj na odprtem morju dobili s trem sosednjim bratskim državam, tako da je bilo fino. Mislim, da je to prvorazredno iznenađenje za sve nas i mislim da smo uživali na splavu i u utakmici, na kraju i u pobjedi. Hrvaško zasedbo je izbral legendarni Dino Radža. Tudi za Spličana je bilo prvič, da je košarko igral na morju. Prvo kad su nas dojeli, kad smo vidjeli di se igra, onda je bilo ono kao ne, a di je publika, nema publika, onda kad su dojeli brod, onda već nekako malo drugčije izgleda. Legendarni center jugoplastike, Bostona ter jugoslovanske in hrvaške reprezentance pa ni užival le v igri. Pa gušt je srest se s nekim momcima koje nisam sreo davno, neke proti koji sam vodio bitke i bitke. Za piko na i edinstvenemu dogodku je poskrbel Ivo Danev, ki je sprejel stavo in skočil v vodo, ter tako domov odnesel 10 zabojev prestižnega vina, narejenega v čast Evropskega prvenstva. To je pri meni že tradicija. Jaz imam že od malih nog rad vodo. Jaz sem v Mariboru skakal z 10-metrske skakalnice. Danes me kapetan ni pustil skočiti iz Princa, ker pravi, da je nevarno, ne? Slovenija je s košarkarskim spektaklom na morju poskrbela za nov mejnik. Že čez nekaj dni pa upajmo, da bodo zanj poskrbeli še naši košarkarji.